Hadian bakaladon ke jingkeno na ki menteri ke Hima Malim, persya USM ke Hima Malim, uba aina manik sim, ba ula dia do i ki jaka jong ke Hima, na kaliang jong USM, ula pensyai bakatai ke jingkeno kadai tang ke jingkwa bor, bat ula dawa bakitai ki bakeno ki dai bansai ki saki, bat lada kimla, anya da ki lenti jong ka an. Usiem ke Hima Malim upa iem aina manik siem uloong bagane ke jingkeno jong kisan ngot ki menteri rengkat berubasan karat nong se kaditang ke jingkwa abor bat ke jingrha abor bar ula kentat ke jingkeno ula dia do ya shibenta ke kendo haka klau mauro umshing japung ki menteri berubasan kelalet ban ai de ke jing ujor hau deputy chief executive member jong Kakasi Hills Autonomous District Council uba pensingan NCM bat keno bo siem ke Hima Malim ula dia do yak lengkot kendo jong ke Hima ke berna ke klau mauro kem gajing tip gajing menjur na kadar bar pelun. Bagani gajing le usiem kalong persya ikriti gidustur bak dikian jaka Hima Malim. Upa iem ulong bagani gajing keno kadai tang gajing parap bat banialam bakla ya upat ba. Bat ula pensyai bak jaka kabasan hajar square feet kamdai setia kanong kenti shimet bat ula pentip bat ula syuai wai kani kejaka syakobai kalong keme bat dekabai wai ru la penrung bed apok akaun jaka Hima hakador ba shpau hajar tengka shibenai. Usiem ke Hima Malim ula dawa badai ban pencisya lang baki sakhi satar halor ke jingkeno bad ula maham jor bo enle ada ke peteng ya ke bekeno persyayu de ke bayat da ke lenti jongkaan Iba mi menen kasi te badan mi pasoi naki ndriungut ki menteri jobani ke Hima ki ba keno ba ngadi du ya ka kendo te bo klau mo pat te nak liang jonga ngaspa ban pensang ni habai de tu ke jaka te bo mulai umsing Jepung tu ke jaka tu sipor kala don gaji kaliang nakaliang ke Hima ba nakaliang do ka snong ya tu baro ngila pan approval na district council badan kumbak har south li ki long ye nama balai mencuak tu ke jaka jong ka snong nama badan ka tulong di bawang ban penek persa tulong dan nakaliang jongi bat nakaliang jong dor bar snong jong ka sing Jepung ru ngila ya le inspection di kadon si kumbak har south li ki long ye ngila ya bujilin jaka tiga don ka jaka khandiat kumba 1,000 square feet di badai kajing kadon nakaliang kajong kasnong ki ya kajing tho sini ba man pen karya no khandiat nama badan waktu high tension di ban pen karya no ida ka bapan kasnong ya tu ki khat sau tali ki long yeng nama bajing don jong high tension ki brio ki ki long yeng ki la don kajing thot dia nakaliang jongi ke Hima dia ngila pen karya no ban kam senang ya ban la itu high tension tu jaka bay bujeli dia hadian menen pangayu iba kadon ngajing keno iba keno ban nakaliang jong ke Hima ka khamtam yang ngai simet ka ki keno ba ka de ka khndo jonga bangla de di du kum kalong kum kami kot kubor ha aku Patrick jong nailan ma ki om ba de khndo jonga tak ai boro ngalai li ngala snow samut di tu boro ka detang ka jing harap jong nu kuma pitip ye ni mamlim jongi de nada phi kwa bor na ra bor than phi bam hemle ka nu ka ba phi bakala ki le kum nu ban yalam bakala pa ba nakaliang jonga don jing percaya ni bai ka tu khndo bo silung khat khandiat nama balingi ai wai ruwa kalau don kajing encouragement kendiat kan dia nakaliang jongi rungi ai wai idon i wei kong i wan ban wai iong ba akwa ban sangkam sangjam na jong di oinga pm dong pala di kadon jaka kalung khat jong pian te kendiat kumbasan 1,000 square feet ya dia nakaliang jongi ngila shong isi ngila le jurip boro ya katu jaka di hadian ba nakaliang ka eksekutif dorbar kila ay ka report sini hadian kata na ngila pensyong dor ba kunum ngan ai wash po jar sebenai di wala kataru ngila don ki kendon ba kum ki nong syong wai apa pisim i wai te jaka kat kum ka jing ai wai i ki olong ba i bu ka furniture ba welding unit ma te nakaliang jongi rungila ongi ba kat kum ka no siru ba semua baru menyerap menaikam ajam kena betul pos nong suah
Di baru mapimdai ban kenduan kiba abu nak hima pimdai ban le kelumar kan di nakaliang jongiru hadian kata ngil abu higador mas po aja di ngi ai wai kat kum ka rulu ngish ka syai ba ai wai dum nu hapo arkosna hadian ka arkosna ting mla hadian arkosna ngila man rinu biang di kani ka jing ai wai ru kam dei ba ki ong ba pisah ka poisa pelajongan ni jong ko poi kat kum ka resit ni poi bisa office ngai wai silak arkosna kum kalong mentang ini bro keke bro kajing keno long tang ban pentok beriah yang asimat di nakaliang jongaru ngamban si ngan haplia dak batang ya kat kum ka bor nyok ai nak kimla man pensisha bang di ra kendau di nakaliang jongaru ngamban si ngan haplia kaman jok ai